nekada u Jugoslaviji, šta smo sve imali. Podelite i pišite u komentarima vaše mišljenje. Sada gledajte. Levi Strauss je proizvodio Vartex iz Varaždina, patike Puma u Borovu. Jeep Wrangler se proizvodio u Makedoniji. Lee Cooper Bacon je Adidas Planika. Nike nije ni postojao, pojavio se tek krajem 70-ih. Boss se radio u Diorku kod Kragujevca. Tommy majoneza, Pez i Wrigley, današnji Orbit, se proizvodilo u Kolinskoj, Slovenija. Podravka iz Koprivnice sa Vegetom pokrivala 20% svjetskog tržišta začina, a njihov goveđi gulaš bio čak i u vojnim paketima nekih armija. Naša Roland, klasa maline, bila najskuplja na tržištu, a mi bili najveći izvoznici. Sarajevski Tas proizvodio 40.000 Volkswagena. Cimos je proizvodio Citroena. U Prištini se radio Peugeot. Ida iz Kikinde 10.000 Opela. U njenoj livnici se radili blokovi za Mercedes, BMW. FAP iz Priboja i TAM iz Maribora proizvodili teške kamione i šlepere, a Zastava lake transportere. Pored Jata imali još jednog avioprevoznika Inex Adriju, koji je u floti imao 9 Boeinga, a kupio ih u kompenzaciji za prašku šunku Crvene zvezde iz Kragujevca i reznog alata FRA iz Čačka. Znači, Boeing je koristio čačanske burgije. Farmaceutska industrija snabdjevala 30% tržišta SSSR, skoro pola Afrike i Indije. Lek, Krka, Pliva, Galenika, Zdravlje, Alkaloid. Farovi slovenačke fabrike sa Saturnusa su se pored zastave ugrađivali i u Volkswagen, Opel, Fiat. Frad u Aleksincu proizvodio filtere za vazduh za Mercedes, Morris, Fiat. HTD iz Ohrida proizvodio brave, kvake za autoindustriju, između ostalog za cijelu sovjetsku proizvodnju. Priština proizvodila amortizere za Zastavu, Fiat i Opel. U Beogradu 21. maj proizvodio motore, sada ugašen. Imali smo u XU nekoliko fabrika autoguma i akumulatora. Jugoplastika iz Splita 40% izvozila na europsko tržište. Filip Kljajić bio jedna od samo 4 fabrike u svetu koje proizvode lance, koji su se u cijelom SSSR koristili, a u svojim linijama niz fabričkih pogona. Jedno vreme je bila najveći izvoznik u Srbiji. Prvomajska Zagreb proizvodila strugove, bušilice i opremala čitave pogone po svetu. IMT izvozio 20.000 traktora u Egipat. Brodogradilišta u Hrvatskoj proizvodili najveće prekookeanske brodove. Uljanik generatore za te brodove. Imali fabrike elektrouređaja, televizora, radioaparata, gramofona, kasetofona i bele tehnike. Beograd čak proizvodio i aparate za espresso. U Sloveniji, u Bujama, još krajem 70-ih počeli da se sklapaju kompjuteri. 3 fabrike telefona, od kojih je jedan Iskrin proglašen najboljim na svetu i nalazi se u Njujorškom muzeju savremene umetnosti. Imali 2 fabrike sijalica Teslu, Pančevo i TIZ Zagreb, sada nemamo ni jednu. 3 fabrike šibica, ona u Rijeci proizvodila čak i parafinske sve za izvoz, sada ni jednu. Jugodent iz Vojvodine proizvodio i izvozio u Afriku i Indiju zubarske stolice. Soko. Mostar proizvodio avione i helikopter Gazelu. Zastavin pištolj koristila i američka policija, a lovačka puška bila najprodavanija puška u SAD. Tenkovi se u cijelosti proizvodili u zemlji kooperacijom fabrika u Slavonskom Brodu, Kruševcu, Beogradu. Samo Kuvajt nabavio preko 1000 tenkova. Teleoptik proizvodio žiroskope za cijeli svet. Većinu najvećih svjetskih građevinskih radova su projektovali i izvodili Energoprojekt i Bosanski Energoinvest, od Asuanske brane, mostova po Africi i čitavih naselja u SSSR, preko bolnica u Libiji do Paname, Zimbabvea. Strabag i Alpina danas dobijaju poslove kod nas, pa angažuju naše radnike i skidaju kajmak. Šipad Sarajevo sve hotele, bolnice i druge objekte u svetu sagrađene, a bilo ih je na stotine, opremao namještajem. Slovenijales, Lesnina i Sad Meblo skoro cijelu proizvodnju izvozili na zapadno tržište, jer su imali i kvalitet i dizajn. Jelovica i Šipad stolariju za celu Austriju i Italiju. Imali smo željezare u Skopju, Smederevu, Sisku, Zenici i Sloveniji, aluminijumske kombinate u Titogradu i Skoplju, fabriku poncinkovanog lima na Kosovu i još puno toga.